Ndoniya manzi wena ngifuna ukukuqulela amagugu wena owangilinde emlanjeni nangesikhathi mafika izolo emthola owakhe wena walindela mina ngani ngoba ngikutshelile ukuthi uligugu kimi Ndoniya manzi. Let's get on hold on each other. Let's unite and breathe one air. Let I be you and you be I. Let us be bonded with strong chains of love. Chains which will never be broken. Ndoniya manzi. Let's make the true love. Ndoniya manzi. Mina ngifuna ukukuqulela amagugu wena owangilinde emlanjeni nangesikhathi mafika izolo emtholo wakho. Mina nganyanya ukuvela ngedwa ingakho ngifuna ukubabiza bonke ngithi abaphelele bazongibonisa lena ngelozi enobuhle iphelele baphelele ngiguqa ngedolo ngivuma ngokuphelele lapho umfula ugobhoza inyoni zinjuliza ilanga nendalo namazulu ebukile ngobe ngisho ngikucela Ndoniya manzi. From the ground and from the crowd, you were the one I've seen at first. It was your nature of beauty I've seen at first. Your smile took me as if you blow me kisses, and in peace I accepted. My heart felt peace, love, respect, humanity, humility, and humbleness. That's what made my feelings to race over to give more love. Deep from my heart, as it was pounding to its last limits, such that uncontrollably I ended asking for your love, because my soul, my heart, and every single piece of me is thirsty for your love. Bheka namhlanje ngobe ngilalele lona phela ijaji lingigweba ngadilika jele lingigweba ngadzilika litshe lemdzimba ngimshiya umama nobaba ngiboshwa enhlizweni yakho njengoba ngikunika konke nginako ngisho nothando lwami. Bheka kobe kwehla inyembezi zihohloka kuyobe kuzenjabulo njengoba inhliziyo yami ithola ukujabulo ngekhaya elisha enyakulo elenjabulo. Ngako ke asambe thando lwami themba lami endleleni yekuphila ngebucotho kwethembana luthando lohlala lukhona. Ndoniya manzi. Thank you. Ngizothanda ukuvusela ababukeli emakhaya labangibukele njenganyalo. Lona ngumncedisi igama lekudala umncedisi phinda kunene wasenzaweni yasenhlangano eNyamane. Okay. La ngisuka khona. So ngamncedi the poet. Okay. Oh, mncedi the poet ususela egameni lakho noma? Yes, ngisusela egameni lami. Okay. So ufika njani ke kubeni ngisongondlo mncedi? Kuba ngisongondlo yindwa ngisho ukuthi into mhlambe lengadalwa nayo yes bekuyindwa lengayithanzi ipoetry but nangise primary bebaya bangendise bothishela ibalekela but kwafika isikhathi lapho khona ngifika ehigh school ngathi nangibabona labanye bayenda khona lento lebengiva la ngekhathi ngimkuthi ngazi ukuthi nami ngingayenda ithuhlelele yes indlela kanjalo ngagcineke nami sengicalile kubhala. Okay. Yes, because before bengingabhala bengisho indvo levele ibhalwe lomunye umuntu. Oh, lomunye umuntu. Okay, so now ke so yabhala uyasho ukuthi uqale high school uyithatha serious poetry. Uyabhala, what happened after your writings ukuze batobona nalabanye ukuthi hawu kade ngincede uyipoet. Lokwendeka ukuthi bantu ngathi nangicala ngihamba solo because before ngisho besenda as a group. Okay. Kwaba khona abantu labangikhuthatako bangitshela ukuthi bayayithanza lento lengendako beva ngazi ukuthi ikhona angichubeke ngibhale. Bayithanza ke ipoem yami ekuqala lengayibhala was in 2013. Okay. Yes, beyithi wajika Nyamane bekutovulwa ke a water project le enzaweni. Lengakhona ukuthi siyiperform in front of the late PM Dr. Swazi Barnabas Dlamini. So uyaperforma lapha kunebantu labadala nalabanganga bukwe wena. Yes, konke basemphakathi konke. What ivunja nje after your first performance? Angeke ngikwadi ukuchaza le feeling but nje
Weva ngathi kunento le yendekile. Ngiyeva ngazuthi khona i-relief le yendekile nje. Yes. Okay, so what inspires my writings zakho ke Mncidi since uthi so yadibhalela awusabuki into lebhalwe ngilomunye umuntu? Mina inspireshwa into letendakalako kuthi ngabe nakwendeka kanjena ngabe because I'm a gospel poet kuthi ngabe nice uNkulunkulu othini nakwendeka leto tinvo letendakalako then bese ke ngiyakhona ukubhala nangibuka invo yendeka. Okay. Bese ngiyarelate sometimes using the scripture ukuthi ngabe nakwendeka kanje lo mdzala yena uthi. Okay. So far khona yini labasitakalako Mncidi ngepoetry yakho? Yeah. There are a lot because i-feedback ngiyayithola most of the time noma ngabe ngiphuma ke performer noma ngabe someone was watching my video ka YouTube noma ka Facebook baningi lababuya kubanginike i-feedback noma ngabe ngabona kude mhlambe ema-comments ema-likes but kuthi nasekwendeka ngihlangana nalo muntu mhlambe somewhere bese uyangitshela ukuthi no inkondlo yakho lethu yathi yangithinza but akazange asho lutho le ku social media. Okay. So yini le motivator ukuthi uchubeke labanye baya like labanye I know ukuthi labanye bamfu baya nababhalile babhala info incenye letakulimada. So wena yini le kwenda ukuthi each and every day now uvuka usho ukuthi you know what I will not stop being Mncidi the poet. Yeah. I can say the people around me. Okay. Ngibo labangimotivate kakhulu. Bangani bami. Noma ngabe kuhle kwendeka ngive ngazuthi ngifila ngathi ngingayekela but they are always there for me ka poetry and my family. Ngiyo kakhulu nayo lengimotivateako bayangisupporta kulolu hambo lwezinkondlo. Ngibo labangenda ukuthi ngachubeka noma ngabe ngiva ngazuthi emandla yaphela but they are always there. Okay. Speaking to ke bamfu labafuna ukubuka ezimncede the poet bafunze ku yini lo ngayicela kibo in terms of support? Ngacela ukuthi bangang-invite kuma events abo. Yes, kukhona mhlambe labengeke bakhone ku-invite noma lawa ngeke babe nawo ama-events but bangangisupporta ngekuthi nje whenever I post maybe on Facebook or on YouTube they share the links, they watch the videos lokho cause kutangimotivate namuntu afila ukuthi vele bakhona labalandzela lendvo lengiyendako shothi lendvo lengiyendako iyaphila cause i-support acting ukuthi uze unginikede imali yini uyabona lokuthi nje ubukele waletha nale feedback lokho kuyi-motivation kimi. Okay. Somandla yakho mikhulu yamangalisa yakho iyababadeka. Somandla 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 luthando lwakho lukhula lulinganiswa ufanele ukudvunyiswa hayi wena wekuphakanyiswa mthathe ube nekupheleliswa lalela naseguleni utawuphiliswa nasendlaleni utawusuthiswa ekweseleni kwakho utawukweneliswa ngani nasebumatimeni bemithwalo yakho utawuthwaliswa nasebumnyameni yakho itawukhanyiswa nalapho tibhodla takho titawuthuliswa nasekubhujisweni wena hayi awunakubhujiswa nasenjabulweni utawunethetekiswa lalela mhlobo wami lamuhla noma kunje utawuphumeleliswa simakadze imisebenzi yakho iyangithobisa impela mina iyangimangalisa ngani nawenda uyacophelisisa noma ngiludlwaphu wena uyangigcokisa ngithatha lesikhathi ngiyakudvumisa netidalwa telizulu tiyahalalisa hayibo kude yini lo ngangibongisa phela mina ungendele umusa lapho ngikhala yena wangithulisa tami watesula wangethembisa nalesi ngitasendlulisa bukani
ngibukeni ngimile uyangimanza telisa ngathi bambelela imhlobo wami masinyane utawugoqotwa wena nje wota kuweta ulondvolotwa kulo mhlaba lohlabako noma sibotfotwa asibotfoki ngani ngeakhe siyakhuthatwa nguye lo nkulunkulu lofanele ukukhontwa nawutsangene emoyeni nawe wegudlutwa ngiyakutshela timo kuye tiyafohlotwa nangibuka emuva tiyaciphitela ngani ngimbonile kule yami angenelela ngimbonile yami ayiguqula kungako ungiva ngicula kuwena utawutinikela kuye uyatitsalula weta kuye udiva ulula kona le ndlela ayikho lula elubishini lwempilo phela yenu yakutakulula indlela uyenda ibe lula lalela sihlobo sami ungusimakadze lonemandla kungako simbita somandla wena nje faka emandla ngiyathi sewutamile emahlandla sewuphelelwe nangumdlandla tama futhi utokupha emandla ungibona nje ngiwo lamandla tiphi tingceke ukuthi batshele ngalamandla ngoba ungusomandla Ncedi the poet. Thank you. So sibalandeli bakho Ncedi usithembisani lo mnyaka Lo mnyaka ngifuna nje ukukhipha tracks lambalwa not an album. Okay. Yes. Nje before Good Friday ngifise ukuthi ngikhiphe 2 etinkondlo. Lenye ithi bona bobabili lekhuluma ke about my parents. Okay. Personal ke yona. Then ke kunalethi angifanelwanga lekhuluma ke ngokuthi angilideserve lithando laNkulunkulu. Okay. Yes, letindvo letingenda ngalideserve lithando laNkulunkulu. But yena usithanda noma kunjalo. Yes. Okay. So ngiyakuva this year, what are your future plans ke? Are you willing ukuchubeka nepoetry noma uthi ke hayi kulo 2023 ngicopha umlando futhi nginishiya khona lapho nawusala nichubeka? I'm willing ukuthi ngichubeke nayo ipoetry. Because next year I'm planning ukuthi ngikhokhe yami i-album. Okay, nice. Yes. Bese ke ngiyahosta my first show cause solo nje ngiyakuma shows ebantu ngiyakuma shows ebantu bayasho abantu ukuthi hawo wena utawhosta nini utawhosta nini so I'm planning ukuthi ngichubeke nayo ipoetry cause nangabe nje ngihleli iyakuhlupha lendvo nangabe uthi ayayekela uva ngazuthi ke nyalo ngabe sengithole microphone ngiyabekisa oyabo noma ngabe wena ubotshele ukuthi awufuni yabo so iyakuhlupha ukhona ukuyekela ngathi ukuthi itawuyekeleka yini. Okay, ngiyiphi ke Ncedi nayo ingodlo yakho lo does highlight yona nje namuhla lesenhlitweni yakho isukela kuphi? Ingodlo lengathanda kunihayela yona ngilethi bafatu bafa bathi. Okay. Yes, lengondlo lena isukelana ngibuka tindvo letiwa bantu besifazane letinhle ke noko. Okay. Cause tindvo letiningi tendiwa bantu besifazane even bantu bakhiliswa ngibo tindvo nje letiningi tendiwa bantu besifazane yeah. And ngingathanda ukuthi ngente yona because ngiyingondlo liyaqala yangenda ngathini bantu labanengi bangathi ngiyela qala yangiveta futhi nakuma screens. Oh, okay. Phezu komkhono bafati bafabat ngivumeleni ngikhulume ngebafati bafabat nguNcedi the poet tonke tinhlupheko talomhlaba tethwalwa bafati lusizi lwatiwa ngibo tidzingo tasekhaya ngibo ngingaka nje umsebenzi wemfati kusa kwakusasa kwatiwa ngumfati kudla kwakusasa kwatiwa ngumfati ngiyengeva livi likhihla sililo ngumfati akhihita tinyembeti indvodza imelele ngemzaqa imkhahlela imkhahlabeta kodwa kungilapho imbita ngesimomondiya sayo imbita ngeyelo bone hayi kahleni madvodza ngelwani lolidlame umhluphekisa indzaba
umfat, ufaat. Oh my God. Each and every day, women are hunted and killed like wild beasts. Not so long ago, a woman was killed, dumped, and found without breast. Not so long ago, a woman was murdered and grilled like green mealies. Another had her finger cut by her so-called lover. All this excruciating pain is faced by our women in the society. Cry, beloved Mama Africa. Yena lona lebeka kucanga litfolo itolo asho ngaleli thobako athi, will you marry me? Asho sweet lemkhuhlane akubita ngesibutubutu namuhla setijikile TK sewuguquke Mark Tyson ngani i-punching bag yakhe ikhona lapha endlini bathi ngumfaati. Bantwana nabaphuma endleleni uva ngaleli khahla betako. Imfundiso yakho la Nkosi, ngikhuluma ngemfati. Ngibone imoto ikhanya lilambule libovu akukaphela imizuzu lemingaki ngase ngiyababona abafati balanzana balanzelana nematshalo sebayolila awu sekuvele kumehluli. Ngibone ngebafati kufika timo letimatima eveni sababona abafati bashingilita bashikitela bashwilingana bashosholoza banqanqa indzaba bayoshweleta kusomadzili bashweletela live labo bashweletela imadvodza abo bashweletela emakhaya abo bashweletela abantu babo ngani bafati bafabati. Limile likhaya laphila laphumelela ngemisebenzi yemfati. Etitaladini sibona imisebenzi yetandla ngemandla emfati. Adlubulunzela atamela abantu bakhe kuhle kwamzwakhe mbuli nami ngithi make uyimbokotho. Bafati bafabati bafabati phezu komkhono. Ncede the poet.